gore go swana le ragolo khukwa. So a bolla tabeng ya gore le bakala gore a bolle taba mofuto ke gore dinako tše boima di aga banna ba ile gore ba strong. Aye dinako tše boima di aga banna ba ile gore ba strong. Ya ba gore banna ba ile gore ba strong ba dira dilo gore di be bonolo. Dinako tše bonolo di dira batho gore ba itebale e be batho ba weak. So go ra gore monnola ge a be a sepela ka dinao o be a ga gore bana ba gagwe ba tle ba be le bokamoso bo bokaone, ba sepela ba kgona go ba le bokamoso bo bokaone. Yena a be a sepela ka dinao bana ba gagwe ba kgona go ba le bokamoso bo bokaone, ba ithekela dikoloi tša bona. O na le dikoloi, o goditše dilo di le bonolo, le yena kgonagalo ke gore a ka no dia dilo gore di be bonolonyana tša ba bonolo go bana ba gagwe. Bana ba le ba gagwe ka baka la gore ba phela nakong yela ya gore ntengwe le nngwe e mo gausu, ba itebala. Ge ba itebala mola gore gore bana ba bona ba tlo buela morago back to square one ka baka la gore ba goditše dilo tše ka moka di lemo, ba ipotša ka re dilo tše ka moka di tšoma. So le wena e ba monna ola o strong, e ba mosadi o strong, o kgone go aga bokamoso bja gago, o kgone go aga le bokamoso bja bana ba gago. Akere ke ratile motho wa sekolo se sa Dithothwaneng. Ke nyaka gore ke feleletša polelo wa ka ke tsitsing ke lemo. O reng ge le o bala? Thuto ke le bone. Wa le tseba le bone? Le dirang le bone? Le a laita la gana. Ka moka re nyaka go bona re le mabone a ile gore a gana. Akere so ke nyaka go botša mohlala o mongwe so ka le bone. Le bone ge re fa mohlala ka tloupu ya go etseng gore le laite ge re ka bja petri mo ra bja le bone mo la ba le thapo tše pedi. E re lebelela kwa petri re bonang ka mo ra bonang ka re bona positive ka mo ra bona negative ka. Wa tšea le bone le la thapo tšela tše pedi wa di bja kwa go negative ka moka ga tšona, le tlo diang le bone wa di tloša ka moka wa di bja ka mo go positive, le tlo diang le ka slide. Wa tšea thapo tšela tše pedi wa bja yengwe ka moga negative wa bja yengwe ka moga positive, le tlo diang le tlo laita go etša lebo ke lebo. Pele molaetšo ke nyaka go fetiša go wena ke gore batho ba tlo tliša dilo tše di negative go wena. O se ka re ge ba tliša dilo tše di negative go wena le wena wa tliša tše di negative, tšwela pele ka tše di positive gore o direng o laite e bele ka lebone le o nyakang go bona o le lona. So ka mehla go tlo ba le ba reng wena le go ka bala bošego le mosegare ka se phase, ba tlo phela ba le gona le go ka phasa ga gone mo o tlo go ya gona. O se ka ba theeletša ka gore ke dilo tše di negative. Dilo tše di negative ge di tšwelela wena tšiša tša gago tše di positive gore o šale o shine bjale ka lebone le la lekganyana. Because ge go ka no ba dilo tše di negative fela le ka se laite le bone, ge ka ba tše di positive fela le ka se laite le bone. So tšea dilo tše di negative tše batho ba go botšang tšona di go age, wena o tlišitše di positive o kgone go ekaga o di pushe o ye pele. Akere so ke ntho e le gore ke nyaka go hlalosetša yona re fela re batho ba na le mahlatse mo bophelong. Monno mongwe o ile ga a bolela a re luck, a kere fela re ke luck. Luck is what happens when opportunity when preparation meets opportunity. A ke zona leangkwane. Repeat please. Leangkwa, luck is what happens when preparation meets opportunity. Ke nyako e bja ka sepedi le go gabotse gore mahlatse ke ge maitukišetšo a diang a kopana le monyetlo. Batho re ke mahlatse. So ka mokgwa o ra gore wena itukišetše dilo tše o nyakang go bona o di fišeletše mo bophelong. Ka baka la gore go sa itukišetše monyetla o tlo re go fihla
ya ba gore monyetla lo kopana le motho le gore ga se a itukišetše o tla o hwetša monyetla o ka se o hwetše re tlo fela re batho ba ne mahlatse e se mahlatse fela e le taba gore motho o itukišeditše gore ge monyetla o fihla a kgone go swara ka matsogo a mabedi re a kwana maitukišetšo a thoma kae gona a re nyaka gore mafelo a ngwaga ge motho a phasitše a gone motho a phasang ka mahlatse mara batho ba tlo fela ba re ei o laone mahlatse gape bona o phasitše ke taba gore o te preparile gore ge monyetla o fihla a kgone go swara ka matsogo a mabedi then rena re tlo fela ra ke mahlatse se mahlatse fela gore re ntwe ngwe le ngwe go e dira di prepare ka mehla re a kwana ke so a ke le mantšu a mantši ke nrata gore mahlatse le matsogono le go lena balang phasang re gona go le thuša ka go applya a re thušaneng le a tseba gore ka mehla e phela e tla mo sekolong se la mathomo ge ke tla mo sekolong se ebile Mr. Masweni ke maketse gore e be le ka di 23 tša April ka 2020 le gone ke di 23 tša April 2022 so ene le mo gare ga mengwage ke be ke ntše ke tla mo sekolong se a ke thome go mara la mathomo ebile 2020 so 2021 I was here 2022 I'm here so re mmogo re tšwela pele go thušana le ba a re thušaneng ke a leboga le buela ke re ba boletse ka bodidi ya ke wena se wena modidi ke ma This is interesting, eh? Very interesting. le fela le kgaitse ba bangwe ke bothantsa fela ga na ebile motlhakore o tlwaetse o tlwaelang ka go ke tlwaelang dompema nteo ga e tlwaelwe eo re ke rumeikhešwa gore ya tloga ene sekolo ke sona se semesago nteo ga kodukolo sekolo se leša nteo ba rego ke motlhako se a tloga ka le leboga bagolo a ke taba tse di bolega mo di a tsefama gore ke šokiša ke ba e leng gore ba kolo tše ding ba e leng gore ba dutse mo ba dutse go nse a ba kwe taba tše a ke tsebe gore ba tlo di hwetša ka ena mara motlho mo masoneng ka re šo a tšeatšea bo tlo ba romela ntate segara ngatane segara ta o tlo re solele re kwe taba tše o re swaretše go tšona